ti Masakbayan. Ita papagayam, isamot mi kada kayo, ti umuna pa sa ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Napudno nga aya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Day tinalitnaw at anong ti karayan. Ti saksi ti panagayat ko kan ka, Nancy. Kasta akmat kan ka, Greg. Awan to ti makalapad iti ayan ayat na. Napudno akmat kan ka. Sapay ko ma. Tag na nayon anapudno tay titunggal maysa. No siya, masigurado ka napudno akan ka, Greg. Ore siya. Awan to ti makarakrak iti panagayat ko kan ka. Sapay ko ma. Tapudno ti karing-karita, Greg. Isa patak iti batog ko langit. Sika lang ti babae iti biyag ko. Kasta akmat kan ka. Sika laang matilalaki iti biyag ko. Agsin na patata. Ket daytoy akarayan ti saksi iti panagayan ayat ta. Ay na, imbagta na danon kayo dito nga agasawa. Nay, apay ka day kabagis. Naggapuang takaslan na bannog ka. Nagapo ak iji karayan. Nakitak ti anak yo, kanday di agreg. Ay, kababae, no makita ti sabali at rauter aramidon da. Anya ka liter aramidon da ako nam. Agsinsin na labay dakit din iji karayan. Idi kwan, jak amon tinapananda. No makita dagiti tattao, adalakit ti rumswa at chismes. Kahit ayan nagiti dwa ipag. Pinagawin mo kumandi ka anak ama, hindi nakita mi na. Wan nga rod Jak nga rod amuno sa dinon tinapananda. Nagpukaw damot iji kasupukan. Nalpag, mangibabain. Makasangpet to lang na dyan, Nancy. May mayat no pagasawaan tayo idan. Saan katakas din agsinsinarak na iti igid ti karayan. May mayat to, may nakagtrabaho. Tapno may sagana itinasaya at amasakbayan ti bangunan ta a pamilya. Sa dino ti pagtrabawan. Ijay ko ma-abroad. Awan ngamin aasinsuan dito'y away a pagnanaadan tayo. Saan kan to nga tamang lipat no makadanon ka ija abron? Iti ka man. Saan ka malipatan? Agbati aklatan dito'y away. Naginanos tapay lang tapno sumaya at ti masakbayan tayo. Kanayon kan to nga rod nga umawag, ha? Wen, ikarit. Kanayon tanto nga ag-video call. Agawid ta nga ro din. Sa dinong tinapnapanam, napan ka nagipagsupsupok iti lalaki. Tatang, anya nakipagsupsupok. Napan kami lang nagpasyar ka ni Greg ija igit ti karayan. Nagalasakitan ti babae ako muyog iti lalaki ang mapanidya karayan. Awan dakas ngay naramid mi, tatang. Adala ang nagsaritaan mi, may papan iti masakbayan mi. Awanan ti adu arason. Ibagam iti dayjay ang lalaki. Ta umulidan dito balay. Tanong saan magret ko titangad na. Kaya't ni Greg nga isaganaan tinasayat ang masakbayan ti bangunan mi a pamilya, tatang. Basta ibagam adumanon dan. Tanong saan pagbabaw yan na ti aramidak iti dayjay a pamilya. Abagam, taw may da dito balay akadwana na iti dadakal na. Tatang, Agunay ka na, no di mo kayo't asikat ipagdasalan ti pungtot ka. apay nga agpungtot ka laadagos. Kunamot ti anak mo nga awan ti dakas ngay naramid da. Ubing pay ti anak ta, tapno makiasawan. May sakamat. Kasanunod na nakakita ka nakwaday tinapanda simsimpukan. Ad-ad da ka di apat tiyem ti sabali a tao, ngam ti anak mo. Di nakisuro, tamok tar aramidag. Ubing ko nam kadipay. Kat amunan ti magsinarak kan magsinupok. Adala siguro nagsaritaan damat Saan ka man nakonsentidor? Tsak kayat ti maibabain. Isa pagkalaysaanon ida tapno awan rumswa sa ti tao. Lakay, para kanyak, ubing pay ang makiasawa ti anak ta. Dahil ko nakakaon, saanon nga ubing,
na makisinsinarakan. Just kikid day, saan ka man na kontrabida? Hello, Nancy. Nakawag ka, mat? Ang pungpungtot ni tatang. Umay kayo kano umulin. Apay. Anyat makagapo ang nagpuntat. Ada na kay danon ka ni tatang. Anapan ta kano iti kasupukan. Anya? Asino ti salawasaw anang ibaga iti kasta ka ni tatang mo? Diyak manam mo. Kunana ano di kayo kano umay katsyak ti pagdasalan ti pungtot na. Sige nga ron, tayo baga kada tatang amapan kami dito. Urayan da kami na. Ita ka di tiyo umayo. Wen, tama nga no pagdasalan da ka iti pungtot na ako na. Anya ti ginagara dagiti pamilya, kan kabagyan da Greg iti balayo, sis. Tinulag dan ti kalay sami, sis. Kalaysa ko na? Saan ka di nga imbagam idi amabayag pa iti panagkalay sayo? Diyak man amo. No asino tinangibaga ka ni tatang anapan kami kano iji supok ka ni Greg. Iso nga impapilit na agkalay sa kami kanon. Imbes nga awan pa'y plano yung agkalaysa. May sakan to nga abay ha. Mapadasak maten ti agabay. Iti pa'y kalaysa ti best friend ko. Imbagta na sabat kayo, nana. Madamag ko man. Mamati kayo kadi iti naidanon kada kayo may papan kada Nancy kan Greg? Amok ti kababalin ti anak ko, balasan ko. Amumbatan dito'y away tayo. No adda maiwaras at chismes, kat isulaang ti sarsaritaan da. Agkalaysada kat nga rod adi na oras. Ano siya kumati masurot? Saan kumapahay? Taubing dapay mat. Oray ni Nancy, nana. Kunana ano mabalin, kat itantanda pa'y kumati kalaysada. Naturay ngamin ni tatam nga ador. Ipapilit na ti kayat na. Ay, di na kano kayat ti maibabain. Kapilitan nga rod nga agkalaysada. Tadayta ti kayat ni Tata Ador, nana. Tinulag yung matgayam ti kalay sa dananse. Apay adidak pa inayaban idi nagsasarita kayo kabagis. Isudamot alalaki ti ad-adda ang nagsasarita, kabagis. Inayaban da kumamot ata nagdengegak mo. Sana bale, tano agkalay sada, adda kan tumot. Nasayaak mo no agkalaysadan, tapno di da ka tagsinsinara ki karayan. Adumot kit di ti mapmapan, di taigid ti karayan. Taasi nagtayo kat nga rod iti karayan. Wen matkit di mayat ngamin ka, ti agyan iti sirok ti kaykayo, iti igid ti karayan. Mabalin ka di, kabayatan ti panangan dagiti tattao. Kat intaman ag picture ija igit ti karayan nga ayuyang taan naka-wedding gown na. Wen na, tapno da remembrance ta. Ijay karayan ti saksi ti ayan-ayat na. Napintas to lakit di akitaan ti ladawan ta. Indang roden, tapno makasublita adagos. Sinyasak ti may sa kadagiti kasinsin ko. Tao may nataalaan iti ladawan. Wan, tapno ada iprint ko aladawan ta. Ala, magnaka nga roden. Tayo gamak ti gayadan ti gawn mo. Napananatan dagiti nobyo ken nobya, awan damutan. Mabiit dalaang kano, nana. Mapandalaang agpicture ija igid ti karayan. Ikan tayo ida iti privacy. Sapay nagado a tao dito, pimanaw dakit din. Agsublida matlaang adagos, nana. Ay, unay ka, ti panangayat da mapan iti igit ti karayanan na ya. O, kitaan nyo. Aday tadan niyo. Ano? Sumungat dan. Mabiit da kunakmat ngamin, nana. Napandala nagpicture. Nancy, naragsak ka kadimit lang. Basta da kay ti sibay ko. Naragsaka, Greg. Kaya't ka nga ikan itinaranyag ang masakbayan. Patuluyak to ti mapanidya abroad. Saan ka diya may mayat no dito'y talangan away? Agdag taon na ulimag ka naragsak dito'y away. Iti panagyan ko iti apagbiit iti syudad. Mayat tibiyag ijay.
Kaya't ko maadaan tayo iti dakkel a balay, kadagiti agbalintungan nakta. No day tati ko nam, agan sak nga aguray dito'y away. Agsakripisyo ta para iti pamilya ta. Kaya't kung iparik na kada kayo, kaya iti anak ta, tikas labiyag iti syudad. Nabiit kayo pailangan nagkalaysa? Yung pinalubosam ti asawam nga agapro? Idi pa'y nga rapaap na ti makapan ija abron. Tadagayim na nga imo na ijay. Diya imbagam ili akatrabahuan na ijay syudad. Wen, ada ka no agur-uray at trabaho na ijay. Ay, bumaknang kayo nga rod no kasta Di tay pa'y laam mo Saan nga amo no mayat ti matumpungan na at trabaho ijay? kat idaw dawat tayo, amayat to kuma. Day tati kanayon ko nga'y karkararag. Kanayon matkit di nga umawag Ag video call kami no awan trabaho na. Kat, anya ka no ti trabaho na ijay? Tumultulong ka no iti kusina iti dakkala restaurant. Pinoy ka no matibos na ijay. No nalaing, ada posibilidad na nga agbalintumot as chef iti kusina. Madlaw ko, kat nalaka ka makasuro kadagiti luto iti kusina. Pagismak ngamin ti agluto, boss. Ada plano ka mangibangon iti negosyo kaya pagilian tayo. Sika ti may sa kadagiti alaek ang mangimanihari jay. Pakaidayawak no agtalak kayo kanyak, boss. Ti kinagaget, ken kinasingpat, ti pangibasarak, iti pagbalinak akatalak ko. Uray di adal, no saan ang mapagtalkan? Saan ko atalkan? Jak sayangin day ta panagtalakyo, boss. Agsursuro ka na laing. Tan umatuloy, si kanto, ti katalak ko ijay. Madlaw ko, kagkanayon mo nga asit gan ni Greg iti restaurant. Dakas ka di, papa? Italaang amakarik na ak iti kastoy. Uping unay, maidiligkan ka. Anya ko nga, papa. Awan dakas na. Ado di ta tinaadaan iti relasyon, nga uray adayo tinagbaetan ti edad na. Nga madansamat asawa na. Adamot igay pinas ni asawa na, papa. Di ka gar-aramid iti sangom no. Uray at da asawa na nga. Saan kumit at hagikuan, papa? Kaya't mo asawan, buludem. Saan na mabalin? Madlaw ko, asaan maten akan ayon nga umawag ti asawam? Adala siguro pa ka kumikuman na, nanang. Apay, sabali ti trabaho na idikan ita, ay isumatla siguro. Umawag tumatla siguro. Ang mga nuliklikan na ti aggastos. Tako na nga agurnong para iti masakbayan ti bangunan miya pamilya. Ay kat nasaya at nukasta. Ay nungay ada sabali apaka kumikuman na. Ha? Anya ti kaya ti asawan. Lipata mo ti imbaga ka anak ko. Ay, mas daawak laeng. Taapay aman manon nga umawag ti asawam. Isardeng maramidam tamangantan, Greg. Sige, ma'am. Umuna ka namangan. Saan ang mabalin? Umay kakit din tamangantan. Kababayan ka dagiti daddo mga trabahador. No makisangwa ka, ma'am. Apay ko maakababain. Kat siyang ti mga ibagbaga. No di ka umay mangan. Jakmat nga rod mangan. Sige man langin, ma'am. Kaduaan kayo namangan. Di na ko man awagan iti, ma'am. Awagan maklatan itinagan ko. Ha? Anya, ibagadan to na nga awan respeto. Da kayo ti boss. Ken inauna kayo nga adayong ngam siya. Awagan kayo kit din iti naga nyo, imbis ma'am. Uray inaunaak, kasaan met amadlaw abakbak hetat. Kayat ko nga awagan nak itinagan ko. Saan ket amam? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak, papagayam,
Di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agayan ayat da Greg kan Nancy. Gapo ta inyaramidan ida ni Sonia iti istorya. Pinagasawa ida ti ama ni Nancy. Gapo ta kayat ni Greg nga ikan iti nasaya at amasakbayan ti bangunan da pamilya. Nag-abroad nga rod daytoy. Kat may sa Pinoy a negosyante, tinagbalin abos na iti abroad. At da anak ti boss na, nga gusto unay kankwana. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya? Ibagadan tupay nga awan respeto. Sikat ti boss. Ken inauna kayo nga dayong siya. Awagan kay kit din itinagan nyo, imbis amam. Uray inauna kasaan met amadlaw abakbakit na. Kaya't ko nga awagan nak itinagan ko, saan kat amam. Pangasiw ko mamam. Jaket nga dama ibaga ti katrabaho. Ken amang ano manggag ni sir. Okay, tapno di mo mat ko na. No adda dumdumngag, mabaling nga awagan nak iti mam. Ngam no duduan talaan, awagan nak iti kora. Padasag ma'am. Saan mo ang padasan? Aramidam, tadayta ti kayat ko. Pakaragsaka, no awagan na, itinagan ko. Adda ka dito sirok ti kayo, itiigit ti karayan, sis. Mailiw ako ni ti asawa. Apay na taman manon nga umawan. Awan ka ti imbagana. Sakbay aman manon nga umawag. Timatkit di imbagana. Nangina kan ti bayad no umawag. Kaya't na kan ti agimpan. Oh, matlagayam. Awit nga rot pagdanagam. Iliw ti marikna. Saan apa nagduwa-duwa? Iliw-liwag mo day nga iliw. Amumot nga awan ti agas ang magata nga pangikat iti iliw. Adakan ka amang iliw-liwag. Adda kang maliyo. Apay a pinalubusan nyo ni Greg anapan iti abroad kat nabibiit da pa'y kaninansi. Kaya't na nga isaganaan itinasayat ang masakbayat ti pamilyana. Apay ko maaparitak, kabagis. Imbag ano din na isukat ni Nancy iti sabali a babae. Saan ba't siguro? Imbaga na mo't atarigagayan na tinasayat ang masakbayan ti pamilyana. Makita, no pumudno a sumaya at mutlaang ti masakbayan da. Ngam no isukat na ni Nancy, naspak ti raya-raya kunada. No di mo imbaga, anakitam ida anapan iti kasupukan. Adayo ko maapinilit ni Ador ida a pinagkalaysa. Ni, agpay sumbat ang nakita kida. Addaken ka amang sumbat, nupod no wenno saan ti ibagbagham kabagis. Ti imbaga ni Nancy, kat awan madi nga inaramid da. Kamalisamot ti panangdagdag mo kada Nancy kan Greg ang nagkalaysa. Apay ko makamali. Reputasyon ti pamilya tayo tinapatay. Ngamadlaw ko analiday ni Nancy. Gapu iti panagin na dayuda nga agasawa. Saan ko mat ngayon baga, amapan ija abroad ti lokaw. Arapaap na ti agabrod. Sada agkalay sa kuma no sumangpet. Di mo man ikalintigan nida. Hostolay, tinaramid ka. Di mo ka di amutay kunada. At ti mangibilang nga isukat masirib. Ad-adda nga adu ti aramid na asungani. Di ka man na bakbakatan. Anya sungani nga ibagbagamay. Ulitek nga ibagakan ka. Saan mo asulisugan ni Greg? Adaan iti asawa diya tao. Saan kayo kung maatubang iti pagragsakak, papa? Diyo ka di kaya, hagragsakak man?
Pagaragsakam ka di, timang perdi iti pamilya ti akin pamilya. Papa, idala ang amakarik na ak iti kastoy. Di na kumamit paritan. Awan serbi ti biyag kanyak numapukaw ko ni Greg. Musika ti adda asawa. Kadagawan ti sabali ti asawa. Anyamot nga ti marignam. Kasano ko mga amok, kat awan mat nga rod asawa. Hello, Greg. Apay aman mano ka matan nga umawang. Pasensya ka na. Saan ka di nga imbaga? Kanangina ti load dito yan eh. Kaya't ko ti agimpad. Ipawit ko kan katoy na ornong ko. Tamang ipatakdar ka iti balay ta. Mailiwak nga min, numabayag adi ka umawang. Mailiwak man. Aganos ta pa'y basit. Isursuro na namin ti may sa atal-tal kan ni boss. Isursuro? Saan mo ka di pa'y nga mo ti trabahom dita? Isursuro na. No kasano ti mangimanihar iti restaurant. Mangibangon kano iti restaurant dita Pinas. Ket siyak kano ti mangimanihar. Kasta ka di? Iso aman mano ka nga umawang? Wen. Sige. Adapay kano aramidan mi. I love you. Bye. I love you too. Bye. Asin na di inawagam. Naragsak kayo mat ang nagsarsarita. Ti pamilya ka na panawag ni Pinas. Imbaga nga ipawit ko tinaurnong ko. Kaya't mo ka di anayunak ti ipawit mo? Ta ibawas tayon to iti sweldo? Mabalin, ma'am? Kasapulan ti pamilya ti kwarta. Mabalin basta si ka. Amin nga ibagam kanya, aramita. Kasta ti kinapatid mo kanya. Thank you, ma'am. Ibawas yung tulatan iti sweldo. Areglado, basta si ka. Kasla loan mo kanya, salary deduction. Sikapay lang ti makamu iti negosyo, iha. Tamapanak pa, ijay Pinas. Papanay nyo ijay Pinas, papa? Inakitaan ti maipatak dari ijay a restaurant. Mabayag kayo ka di ijay? Depende. No adda-adda gusti bidder a kontraktor. Dayta ka di ti ibagbagam ani Greg to ti talkam ijay, papa? Kasta nga rod. Makita kat mapagtalkan ni Greg. Isunto ti mang supervise kadagiti pada na trabahador. Mabalinak tumat amapan ijay, papa. Anya, asino nga iti mang kita iti restaurant nga iman manihar mo dito eh. Agrum-grumbot kamay. Papanam, Inakirwar timpaw it ni Greg a kwarta, tatang. pinawitan na ka? Saan ka diyan nabayaga saan na nagpawit? Inornong na, tapagpatakder mi kano iti balay, tatang. Kaano kaya ang agpatak dari ti balay? Iti kabiitan kano a panawan. Mangkita kayon iti kadwayo at trabahador a mga ramid. Imbaga na kaday no kasano kadakkel ti maaramid? Wen, tatang. Imbaga na ada kayo kano ti makaamo. Tanalaing kayo kano nga gipatakder iti konkreto a balay. Wala. Ay sukat nga ron ti trabaho. Imbag ta na sabat ka kabagis. Nakita mo ta rin mo ordinanse. Napanan na ka de. Mapanan sa kanu irwar, ti impaw iti asawa na akwarta. Anya, kwarta. Ay, mabalin ka dito umay to umutang kabagis. Saan ko amay nakaman iti kwarta danansi kabagis. Iso ti kasarita maipapan iti dayta. Mabayag pa nga ta ile. Saan ko nga ammo? Nalabit no adagatangan na. Ay, umayak tuman nga ron sakbay ti pangal daw. Ta umayak makipangal daw. Makitsindamot siguro ni Nancy. Sige latta. Umay kanto latta kabagis. Kaduan nakman ngagpasyar, Greg. Awan ngamin kaduang. Kasanong ti trabaho iti restaurant, ma'am? Adda nang italkat. Di mo pagdanagan ti trabaho dito eh. Kababain, ma'am. Apay ko mga kababain. Kitsyak mat abos ti mga ibagbaga. Ala,
Ingkakit di agpulisan, takaduan na kagpasya. Inka pa'y ag-shopping. Anya, sigurado asyak to amin ti pagbitbitan, nag-shopping ka. Inka pa'y agpulis. Naka-uniform ka ngamin, iti uniform ti trabahador iti restaurant. Sana mabalin na kastoy kon, ma'am. Saan ka mabalin? Ala, ingkakit din agpulis na urayan ka. Nasayatan da kan basang. Ada ka di bagayo, auntie? Pautangan nakman kit di iti kwartam. Pagpatarimaan ko iti kusina mi. Agtad-tad nga mi, nagtudo. Kasanungay nga ipautang ko kan ka. Kat bilin ni Greg agumatangak iti materyales para iti balay, auntie. Agpaaramid ka, iti balayo ko na. Wen, auntie, kaduanak ni tatang agumatang iti materyales inton bigat. Imbag ni tatang, tamo na ti i-order na ang masapsapol para iti panagbalay mi. Kunak no da mautang ko ken ka. Tain kakit nga ron inruar timpaw it ni Greg. Pasensya na, auntie. Pagbalay mi matimpaw it na. Da kayong matimasabat ko, nana. Nakamisuot kayo mat. Napanak man ita balay da kabagis. Umutang ako maiti kwarta ni Nancy. Ngam saan mo't nagpautang. Anda siguro pangaramatan na iti kwartada, ah. Imut kit di Italaang nga umutang ak ng pinaay nakpay. Nasauna ngamin kanya nga da plano ni Greg nga agpatakdar iti balayda, nana. Iso. Nagkidawak laang mo, numayat da. No madida, anya nga rod nga iti maramida. Alang nga rod, mapanak man mo't ita balayda, nana. Agpaaramid ka mat gaya man iti balayo. Wen, imbag ti balay. Tapno saan ko ang magastos timpaw it ni Greg. Umut-utang mat kan kanina nason niya iti kwarta. Ada pangaramatak itimpaw it ni Greg. Saan anong bangay pautang ko? Kasano nga taday tatadi na mo't maawatan. Nakamisuot anasabat ko itay. Diyak man amoy ti dedya nga ikit ko. Saan ang makaaw-awan? Alangan nga ipautang ko. Apag patarimaan na iti kusina na. Kat aramatak mat nga ron. Adayo ka diti papananta. Tanaglugan ta pa iti tren, ma'am. Mapan ka ipasyar iti napintas aparke dito'y Taiwan. Jak pa napnapan iti daduma aparke dito'y Taiwan, ma'am. Isu nga rod ang mapan ka ipasyar. Ti kayat ko apapanan. Kit ijay Taruco National Park. Anyat pangayatan nyo ijay, ma'am. Dinakawagan iti mam dito'y. Tawan tamad ijay restaurant. Mga numay galis ti dilak, kat maawagan kayo tinagan nyo. Noadda tayo ijay restaurant, ma'am. Man, ano ko man? Kaawatan nga agayam ta, nukastan. Unay kadagitan ang marble adalan. Nagngangatong akikid adalan. O agan nagkat, nagalis talaga. Sa balimot nga mintikit kita ang mga numatinag ka. Narwama ko ni away, ma'am. Nairwama ka magmag na iti akikid adalan. Ngum adayo tikit kita ang mga no agkibaltang tasangka mo kat matinag ka. Anya katamatinnagan, ma'am. Alak man ti cellphone ko. Tapicturak dagiti napipintas abuya. Tinangato arangkis. Ken ti marble. Dita ka pa lang, ma'am. Oops! Apa yan? Kutimot ang tidaga. Ay, sus. Ang ginginat samad. Ha? Umay ka dito, itakapot ka iti kayo. May galisak! Malmalpas mo't gaya man ti balayo, sis. Di pa'y nalpas. Ngam na ibusan ti kwarta. Nanginamat gayam ti maaramat a pagbalay. Kasta ka di? Saan lang materialis ti paggastusan? Pati pagtangdan kadagiti agaramid, kan aminan. Sa bagay, nangina titangdan ti agpaaramid iti balay. Dahil tatidak kala naggastusak. Naibusan amin ngayon pawit ni Greg. Saan pa'y anapalitadaan ti unag kanruat? Greg! Diyos ko, natinag ni
Greg iti naon nagadaras. Masapol ngayon nakag-report ka dagiti masaknan. Tapno ma-rescue da ni Greg. Sapay ko mata si bibiyag pa eh. Sapay nagado ti Marval iti nakatinagan na. Si bibiyag pahingata. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryetay uta alawas ang napauluhan. Napudno nga ayan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti kadda ni Greg iti abroad. Agur urnong iti kwarta, isu aman mano nga umawag kan ni Nancy. Kat iti nakaurnong, impaw itna kan ni Nancy. Kat nagpaaramid mat ni Nancy iti balayda. Saan pa'y analpas ti balay, ngam na ibusan ti kwartang impaw it ni Greg. Iti sabali a bangir, inawis ni Cora ni Greg, tapno agpasyar iti parke. Iti addada iti akikid adalan, iti tapaw dagiti rangkis a marbal. Nagginginad, kat natinag ni Greg, iti deraas. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas a napauban. Napudno nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Greg! Ay, Diyos ko! Natinag ni Greg iti daras! Masapol ngayon nakag-report ka dagiti masaknan tapno ma-rescue da ni Greg. Sapay ko mata si bibiyag pay. Sapay nagado amarbal iti nakatinagan na. Si bibiyag pay nga ta. Hello, Iha. Kumusta mo ti restaurant dita? Padaak dito'y Taruco National Park, Papa. Natinag ni Greg iti daras dito'y igit ti kalsada. Anya? Atayan napan kayo dita? Kat na nga to dagiti deraas dita. Kalata naging ginat itay, Papa. Naigalis ti saka na kat natinag. Anya? Kat in-report mo ka din iti masaknan. Kasano no awanan biyag na? Sana mabalin, Papa. Kita lang nga nagpa-share kami. Kasi pa'y tinapasamag kan ko, Ana. Oh, awan lati di kar aramidan. Oh, sapay kuma, tasan ang nagrabyan. Oh, Nancy, apay adi ka makain na. Kan, apay nga inapot mo, ti barukong mo. Diyak nga rod maawatan na nang. Nadagsan kan agkabakaba ti barukong ko. Amangan mo't no addan sakit mo. Ay, ingka agpakita iti doktor. Apay ani Greg adagos tinalagip ko, nanang. Apay ngay. Amangan no iliw mo daytan iti asawam. Kasta nga ta, nanang. Anya pay ngay no di kasta. Iso siguro ti kanayon nga adda di ta panunot mo. Manipod nagpawit. Saanan ngay mauawag? Umawag to siguro. No adda manen maurnong na. Mano alawasan, ngamawan pa'y lang ang puot ni Greg, Papa. Nagado asugat na. Nagdakkel pa iti sugat ti ulo na. Kasano da ito yan? Kasano nga ipakamuta ka dagiti pamilya na? Kuna ti doktor nga awan kanumot tinadangran iti utak na. Ngapapay adi mo ila makapuutan. No kasta, maya ti resulta ti CT scan. Wan, Papa, na x-ray ka na ultrasound ti agdudu mga paset ti bagina. Nagararamid ka iti pariko. Apay nga minanapan kayo ijay. Kadelikado ijay. Saan kumaan natin no saan ang nagkinkinid, Papa? No saan kayo anapan ni Jay? Saan kumaan natin uray nagginginay? Apay analiday ka. Nakatapaya ka pa'y dito'y papag ti arubayan nyo. Nang lipatan ti asawa. Di na ko nauawagan. Sikan ati umawag, nukas jay adi nakaawagan.
Saan ko pulos ang maawagan? Agpawit ko man, tapno malpasan ti balay mi. Agpaw ito matla siguro Ay gayam, ada ibaga ang mga no pumanawak pa'y dito'y away tayo. Ha? Tapay. Inawis na tigayam ko. Agkasapulan da kano iti serbedora iti restaurant. Kasta ka di. Awan nga rudan tigayam ko dito'y away. Pasare agawid akmat laeng Sa anak mat ngagnaal ijay. Innaklag trabaho. Nabayag basitan dito'y ICU ni Greg. Apay agimat lang makapuutan. Iha, kasano ti pasyente? Saan ka di pa'y nakapuot? Kagap-gapo ti doktor dito'y paman. Kunada ang makapuot tumot lang. Tamayat kanumat dagiti result na ti amin a laboratory na. Na jay doktor ang nasabat ko. A posible kano amnesia ti pasyente. Ma-amnesia ko na yung papa. Ang saan mo't kaya sigurado? Depende dahi tayo ton makapuot. No dapay lang lagip na itinapalabas. Nasaysaya at mitgit din makalipat. Tapno saan yan nga agsubli iti pamilya na. Oh, apay adi ka ang tagariya. Naamiris mo ka di? Ano saan kayo anapan iji aparke? Kat awan da ito'y apareko? Imbag, tanagawid ka man. Iji ospital ti kanayon ngayan mo. Impyar ko pa iti nurse ni Greg, papa. Nakisaray ta akitaan na pa'y kabayatan ti kaawan ko. Andan sa bali apaka kumikumam. Saan na natin negosyo? Diyak nga rod ang mo akas jay ti mapasama, papa. Imbis nga iso ti talkak amangi daolo kadag iti trabahador, iti bangunak a negosyo jay Pinas. Kasto'y butan tinapasama. Barang maimbagan tumatlaang papa. No di pa'y lamayimbagan. Remedyo nga ipakamo kadag iti pamilya na jay Pilipinas. Pangasim, papa. Umimbag tumatlaang ni Greg. Saan nyo pa'y nga ipakaam mo? Ni Greg, nagkutitiima na. Greg, mangmangagnak ka di. Nagmulakan. Ming-ming-mingan nag. Pindotag ti basya. Tapno umay ti nurse. Sino ka? Ayan ko. Agyawan, nagtanakapuot ka matlaangan. Arakupan ka man. Sino ka? Apay ngay narakop na ka. Siya ti asawang, Greg. Nabayag anak ko matos ka. Ita, nakapuot ka. Asawa? Narakop na ka. Kasla matanda na nga dandang arakop kanya ka. Ngam, saan akas kang katibagi na? Di ka ka di mailiw kanyak. Tadinak mo't arakupan, Greg. Greg, tinagan ko. Anya tinagan mo. Siyak ni Korang asawam. Kasla malagip ko. Di sigod anang arakop kanya ka. Kasla tindog tibok na. Ngam sika. Kasla pukis ti lalaki ti pukis mo. Kasano ko mga asawa ka. Ni apay, saan mo kada apalpasan day tabalayo? Pimasyar kagayam dito'y away tayo. Insardan ko, tawan ng busbusan. Nang lipat namin pinsan ni Greg. Sumagmamano abulan nga awana. Di pa'y kadi mawakan ka? Kung saan na nagpauit? Saan nga ron? Kaya't ko tiyag trabaho. Tapno ada pang lepas ko iti balay mi. Apag iso, tagkasapulan ti ayan ko a restaurant iti servidora. O may kalaangan ni syudad atag trabaho ka ka servidora. Umayak nga ron. Tapno maadda anak mo't iti trabaho.
Barang makaurnongak iti igatang ko iti semento apang lepas iti balay mi. Kunan ni Nancy, asumurot ka no kanili sa ijay syudad. Tagkasapulan ka no ti boss na iti may sapay a serbidora. Ay, naalas a kitaan at yada asawa na ket agserrek ka serbidora. Sayang mat, no saan amalpas jay balayda. Sinalbag tumot na di agreg. Apay ngaya di mo't la umawagan. Di mo't lagpawitan tapno malpas ko man ti balayda. Ador, saan nga ta? Nga addadakas anapasamak kan kuana. Nabayag basitan adi imawag. Napanan ka din ni Nancy Bayaw. Dinamag mo kumakan ko na, di nakitam. Adayuda ngamin idinakitak idakan ni Lisa, Bayaw. No interesado ka ang mga mono na panan na, inkadamagan kan kwa na. Adayo nga ron idinakitak. Kasano ko maadamagak ngay? Damaga minton sumangpay. Apay aya, asip-siputam ni Nancy. Dinamag kulaan mat. Saan ko mo't asip-siputan, Bayaw? Panawan ka pa'y. Pagda importante nga ramidag. Suplado alakay. Inakat ka no suruto ng tainakdamaga. No damagan ti chismosa akabagis mo no napananinan say. Saan mo nga ibagbagaan na pan nagsirag? Dinamag nakadikan ka. Wan, ang imbaga ka ni Nancy ti pagdamagan na no napanan na. Saan ka ngagbindot na mangibagakin ko na anapan nagsirag ni Nancy, ha? Unay lakat ni Sonia. Adala makita na. Ay, umandarmatan ti kinachismusa na. Amagan na dasiding iti murdong ti dila na niya kabagis mo. Na, anya ti connection ti siding iti kinachismusa na. Gatel, ti dila na. Saan ang makaid na no awan ichismis na. Imbaga ti doktor, adandani ka kanun Romuar. Romuar, sa dino ti pagawidak. Awan malagip ko. Kuna ti doktor, aga po iti aksidente. Nalipatam tinapalabas mo. Inino to kanu nga agsubli. Apay nga do ti piglat iti bagik. Anyat napasamak. Natinag ka iti daraas, idi nagingginan. Natinagak iti daras. Wan, imbag ata daak akadwam. Nagpaarayat ak kadag iti masaknan. Inyag kan binantayan ka dito ospital. Nabayag akon ditoy? Wan, naimbagan pa yan adag iti sugat mo. Ay. Unak no saan mon amalasatan. Tanabayag ako matos ka. Hello, Iha. Nakaawag ka man. Kumusta ti pasyente? Nakapuotan ni Greg, papa. Na-amnesia nga agpaiso. Imbaga ka siya, ti asawa na. Anya? Imbagam nga asawam? Mauyong ka kadi. Please, papa. Italaan nga gragsakan. Saan ka kumamot atubang? Kat, anya ita ti plano? Agawid kami ijay balay no pagawidan ng ti doktor, papa. Ngam di to pabasulan no agsubli ti lagip na kat panawan na ka. Saan aday ta ti panunutak ika, papa? Mabayag pa'y ama pasamak day ta. Anya? Mabalinta ka nun ti agang with Greg. Agsublitan to ka no para iti follow-up check-up mo. Sa dino ti pagawidan ta. Awan malagip ko. Kasano nagbalin nga asawak daytoy a tao? Awagak ti driver, taumay natasukunan dito ospital. Oo, api ka di ama ikulkulang ka. Pilpilitak alagi pun tinapalabas. Ngam awan malagip ko. Kasano ti panagasawa ta? Saan ka kuman nga agpanunot pa'y? Kuna ti doktor, asumakit ti ulom no pilitam tagpanunot. Nupod nung asawak daytoy. Apay ano mabalin ket jak kayat ti sumurot kan kuana. Ang papanak ko ma. Ket awan malagip ko.
Ada ijero ti driver amang sukon ka datan. Ala, umika. Rumortan. O sige, rumortan itilugan. Tamapantan di tabalay. Dahito iti balayo. Balay tayo, Greg. Saan ka kumangagbabain? Ibilang mo abukod mo abalay daytoy. Asino ka diti kadwata dita abalay? Ni Papa, kandagiti katulong. Katulong? Ada katulong ditoy? Umunag takit yan. Awan ti adupay asalutsod. Ala, umunag tan, taagid da kay ti kwarto. Amang ano, agsakit man ng ulong. Nasingpet na ito yung babae. Ang apay nga awan, ti sumgaradot-dot ko kung kuha na. Agpaiso ka diti bagbaga ng asawa. Iha, nangipanam iti pasyente. Apay dito'y balay tinangisang patab. Please, Papa. Saan ka di ang nagsaritaan tanday to eh? Saan arumbang tinaramid mo? Iti kumadagos na tinangipanam ken kuana. Kaya't yu ka di nga aglidayak, Papa. Why? Saan kumaada kayo timangtid iti pagladingitak, Papa? Basta, agyan dito'y ni Greg. Nangag ko ti saritaan dagiti dwa. Nalipatan ti babae nga inrikap ti ridaw iti rimwar. Iso anangag ko ti nagsaritaan da. Pudno ti atap ko. Asaan ko nga asawa day ta babae. Agam apay nga asikasunak. Agam... Oh, apay adyak amo ti papanak. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Review script T13. Episodes 1 to 3 begins with a question that sounds simple but becomes heavier the more you think about it. What does true love really look like when life becomes difficult? The title itself already tells us where the heart of the story is. It means true love, sincere love, the kind of love that is not only spoken but proven. And that is what makes these first 3 episodes interesting. The drama is not only asking whether two people love each other. It is asking whether their love can survive pressure, misunderstanding, sacrifice, and the painful reality of ordinary life. This story feels different because it does not treat love as just a sweet emotion. It treats love as a responsibility. A promise may sound beautiful in the beginning, but the real test comes later. When money becomes a problem, when family begins to interfere, when pride enters the conversation, when someone has to choose between comfort and sacrifice, that is when love is revealed for what it truly is. In these early episodes, the emotional tone feels gentle at first, but there is a quiet tension underneath. We can feel that the story is building toward a test. The characters may begin with hope, affection, and dreams for the future, but T-stories rarely allow love to remain untouched by reality. Sooner or later, the relationship must face something bigger than feelings. That is the strength of it. Reminds us that sincere love is not proven when everything is easy. Anyone can say sweet words when life is peaceful. Anyone can make promises during happy moments, but true love is seen when one person is tired and still chooses to stay honest. It is seen when someone has little but still gives what they can. It is seen when pride could win, but humility chooses peace instead. The first 3 episodes seem to establish a love story that is emotionally sincere, but not free from complications. The characters are likely placed in situations where their intentions are questioned. Maybe one person loves deeply but struggles to express it properly. Maybe another person wants to believe but is afraid of being hurt. Maybe family, social pressure, or personal hardship begins to test what they claim to feel. That kind of setup works well because it reflects real life. Many people do not lose love because they stop caring immediately. They lose love because they stop protecting it. They stop explaining. They stop listening. They allow small doubts to grow. They allow silence to become distance. They allow other people's opinions to become louder than their own hearts. Feels like a story that wants the audience to look carefully at the difference between real love and convenient love. Convenient love is easy when everything benefits you. It stays when there is comfort, attention, and happiness. But true love is different. True love stays responsible even when it is hard. True love does not disappear when sacrifice is needed.
True love does not use another person's patience as an excuse to become careless. That message gives the story emotional weight. The audience is not only watching a romance, we are watching a test of character. Love reveals people. It shows who is patient, who is selfish, who is honest, who is proud, who is willing to change, and who only loves when love does not cost them anything. One of the most meaningful parts of this kind of drama is the way it shows emotional imbalance. Sometimes one person gives more, one person waits more, one person forgives more, one person carries the relationship quietly while the other person assumes everything is fine. If explores that imbalance, then it becomes a powerful reminder that love should not be one-sided forever. A sincere heart deserves sincere effort in return. That is a simple truth, but many people forget it. They think that if someone loves them deeply, that person will always understand, always forgive, always wait, and always adjust. But even true love can become tired when it is not cared for. Even the most loyal person can reach a point where their heart begins to protect itself. This is why the early episodes matter. They lay the emotional foundation. They show us what kind of love is being tested. They help the audience understand what is at stake. If the couple or central characters lose each other later, the pain will matter because we first saw the sincerity. We first saw the hope. We first saw the possibility that this love could have become something beautiful. The family element also feels important in a story with this title. In many Ilocano and Filipino dramas, love is never only between two people. Family expectations, financial struggles, community judgment, and old values all become part of the relationship. A person may love someone sincerely but still be pulled by duty. A parent may want to protect their child but end up creating pressure. A community may claim to care but add judgment instead of understanding. That makes the story more realistic. True love is not tested only by the lovers themselves. It is also tested by the world around them. Can they remain honest when people interfere? Can they remain faithful when life becomes unfair? Can they keep choosing each other when pride, poverty, or fear begins to speak louder than love? The emotional beauty of is that it seems to value love not as fantasy but as something moral. Love is not just about attraction. It is not just about longing. It is about how a person behaves when the other person becomes vulnerable. It is about whether someone can protect another person's dignity. It is about whether love makes people better, not smaller. That is a very strong theme for T. These stories often focus on ordinary people, but the emotions are never small. A simple conversation can carry years of pain. A promise can carry the weight of an entire future. A misunderstanding can open the door to heartbreak, and a single act of sacrifice can show more love than 100 beautiful words. In episodes 1 to 3, the story likely uses this slow emotional build to make the audience ask, who truly loves sincerely? Is it the person who speaks the sweetest, or the person who stays consistent when no one is watching? Is it the person who promises forever, or the person who proves love through action, patience, and respect? That question makes the review meaningful because it connects directly to real relationships. Many people have heard sweet promises before. Many people have been told they were loved, but later they learn that words are easy. Consistency is harder. Sacrifice is harder. Honesty is harder. Choosing someone every day, even when emotions are not perfect, is harder. The story also reminds us that true love should not destroy self-worth. This is important. Sometimes people think true love means enduring everything, even pain that slowly breaks them. But sincere love should not be confused with endless suffering. If love is real, it should include respect. It should include care. It should include the willingness to change when someone is already hurting. That is where it becomes more than a romance title. It becomes a moral test. A love that only asks one person to suffer is not true love. A love that uses sacrifice without returning care is not sincere. A love that hides behind excuses is not pure. True love may face hardship, but it should not intentionally make the other person feel alone. The first 3 episodes also seem to prepare the audience for emotional conflict by showing the fragile beginning of trust. Trust is one of the foundations of sincere love. Without trust, even affection becomes unstable. One person may still love, but they begin to doubt. One person may still stay, but they no longer feel safe. And once trust begins to weaken, the relationship needs honesty before the wound becomes deeper. That is another lesson from this story. Love must be spoken clearly before confusion becomes pain. Many relationships break not because people never cared, but because they failed to communicate when it mattered. They assumed too much. They delayed difficult conversations. They allowed fear to keep them silent, and in that silence, misunderstanding grew. Teaches that true love requires courage, the courage to admit mistakes, the courage to apologize first, the courage to choose humility over pride, the courage to tell the truth even when the truth is uncomfortable.
Without courage, love becomes fragile. It may still exist, but it cannot stand strong against pressure. From a storytelling point of view, episodes 1 to 3 are effective because they create emotional expectation. The audience enters the story with the title already in mind, True Love, so every scene becomes a test of that title. Every character's action is measured against it. Is this love true? Is this sacrifice sincere? Is this promise real? Or is someone only using the language of love without living its meaning? That creates a strong viewing experience because the audience becomes emotionally involved. We do not only want to know what happens, we want to know who will prove their love and who will fail the test. We want to see whether sincerity can survive the pressure of life. The best part of this kind of story is that it can speak to many viewers. People who are in love can reflect on whether their love is healthy and honest. People who have been hurt can recognize the difference between real care and empty words. People who have made mistakes can understand that love must be repaired through action, not only apology. Overall, episodes 1 to 3 feel like a heartfelt opening to a story about sincere love under pressure. The drama's strength is not only in romance, but in the emotional questions it raises. What makes love true? How much should a person sacrifice? When does patience become pain? And how can two people protect love when the world around them begins to test it? The message is clear: true love is not proven by perfect moments. It is proven by honest actions during imperfect times. It is not only in the words, "I love you." It is in the way a person listens, stays, respects, apologizes, protects, and chooses what is right even when it is difficult. That is why it is worth following. It gives the audience a love story, but also a mirror. It asks us to think about the way we love others and the kind of love we accept for ourselves. It reminds us that sincere love should bring strength, not constant confusion. It should bring peace, not endless fear. And it should make a person feel valued, not taken for granted. Before we end, let me ask you this. How do you know when love is truly sincere? Is it through words, sacrifice, loyalty, or the way someone treats you when life becomes hard? Share your thoughts in the comments. If you enjoyed this review, please give this video a like, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you will not miss our next review. Share this video with someone who loves emotional Ilocano drama, and thank you for watching. See you again in the next story.